Kako da poboljšam odnose u svom prostoru? Pitanje koje sam dobila sa liste pretpostavljam da se odnosi na partnerske odnose. Prvo što trebate da proverite je vaša kuhinja i vaša spavaća soba. U kuhinji proverite da li postoji sukob elemenata, vatre i vode. U spavaćoj sobi omogućite i vama i vašem partneru da možete da priđete krevetu sa obe strane. Ako želite više saveta i ako želite zaista da napravite jedan prostor koji će vas podržati u partnerskom odnosu, preporučujem da uzmete knjigu koju sam napisala baš za vas i zove se Veliko spremanje života, odnosno Feng Shui formule za uređenje prostora. Možete pronaći kod mene u bio ili mi pišite u DM i poslaću vam knjigu. Ovde ćete pronaći mnoštvo saveta koji vam mogu pomoći ne samo u partnerskom odnosu, nego i u drugim aspektima života. Pišite me da li ste uspeli da poboljšate nešto ako imate ovakav problem ili ostavite lajkić ako vam se dopao savet.